ka Executive Committee jong ka East Khasi Hills District Council mentagas ngi kalayakran syapang ka jingwan ra eki aan chayeng building by law arhajar arphoi ka Executive Committee ka ong badai bandon ka jingakran langru bat ka Jantia Hills Autonomous District Council bat ka Garo Hills Autonomous District Council rukumjo ra daga agenda no ka badai bat ki building by laws kat kum ba la notify haka Meghalaya building by laws arhajar arphoi mut barang syan mentagas nem Hashwa ban frame yakni building by laws ke batmai lakhat ingi shiki jingelang daga Department of Urban Affairs apa ban jinglong chairman jo minister in charge nilai kedua laisin ada sin ke ba lingkong si yang ladon ryngkat nanta ki representative jongka Garo Hills JHADC Hills Autonomous Council di habar widely kini ki meeting iakren ba yakni ka jing ka bifurcation kemudian ni pihak ikut rekam daraba ke state government ke bahkan tray hakini ki municipal areas ki scheme areas nanta ka Shillong urban agglomerate kani ka master plan area bat haki property ki badai ki jongka government like nanta baru ka basa kadai ke area jongka autonomous district council hendai ka pedlingo ini kalong beningkong yaki minutes jongka meeting proceedings mission 8 poin ka baar nilasuyo kopi bala penmi ya Meghalaya building bylaws 2021 kani ke bylaws bala penmi daga state government ke fair shibun naka ai ba nila da penyekran hakini light lagi jingala kum genuksa nadu mencem snem nadu arja ka khandai registra ke shitarik February arja ka khandai ke state government ka ada ban notify ya bahkan district council kan don laga jongka bor ban issue ya ki building permission haki areas ki ba like no na kitu bangla kedai mene ben haba for jongka state government dalam poi pada kene building bylaws 2021 ke kerteng jongka autonomous district council kum ke authority kami take tang haka benta ka bagi khat definition ke bamot ke benta ka ba hakmat do jong ke gazette kene ke benta definitions mo te like nang ni haki page ki bahadin simlakan shu syafang ke district council ke EDC bat ke jurisdiction ke jongki kat bah ke jingelang nilai ikut bah ni lak berpendon kam yakini ki ju ki bylaws ban long uniform nak bentara state bat bah ngila ru ban don lagi jongki bylaws dak ba kat kum ke jingya hab suitability jongki shna kitau te kata yang kata mungkin melalui ai ka baar ka bakongsan kalong ba nalor jong kini ki jaka ki baka sarkar ka ong ka jurisdiction gedan ka kiti jongka labu sakaway ka proviso ka ba ni syad khabat ha bat kata kalong ba kanu ke area ka ba don sanho hajar shaneng ya ke permission na banta ka bakum kita ke area ban shna building kan lek se kiti jong muda wat la ka don aka ADC area kababut ba ki anjong ka urban kin yaka jaka ka bade jong ka ADC area kin penkela urban area tan daka ni ka wai ka ba omba ke area ka de santo hajar square feet macam ni nanta ban approve ru ya kini building plans building permission applications jong ki ba labu ba qualification jong ki ban approve kini bendai ki engineer bat ki architect ki bala don ya ka PhD na university ryngkat suppose nam ke experience te ki bakum kita ki brio ki mundan ni ki bakum kita ki brio mundan ha Meghalaya amte banoti sedap mundan ke bat ni expect by ki power jat li ki building applications jongi but an I clearance da kita ki brio te kini berohat kelong impractical bat nak kata kedau
hadir penglawan rak mentara seni ya ke ni ke note akhmat jong ke isi ke larai ba kan kentai mador ban reject in toto ya ke ni ke building bylaws 2021 Bagalong Harisha UCM juga KHADC the way ni numbers juga muda mo manbaka ya kenduk makasyon kumka authority dan dari naki records tiba nilayo tiba tim sembilan kebakum kita ki meeting hadir jong the first initial meetings. Teka bedi bat ke jurisdiction ko keren mentan. Ni mentan ni stick but shwa yaki areas ke bedi purely ADC areas. Mo purely ADC areas khang ba kanam dan ke clash lani ke conflict bat ni gi namar ni keren baik ba ngin safeguard yaki interest jongki ba ki jongki. Te kita kejingi kini put kanam dan. Hendrai ke jingkri ke isu mendat kelomba ke muda kelakam palat ya ke put ke ba la aibor ya ka meningkong dah ke claim di EDC areas kiba sanpau hajar square feet bat ceneng bat ni bat dulu kita bahaki areas kiba ke EDC kadang exercise ya ke jurisdiction ke jongka ke bendan ya ke sole right ban isu ya ki building permissions te nangta kajing ikan ke ba lam kapan dan CM kini gini bylaws juga apa nak? Tengi orang ba ngin priang yaki lada kilong uniform, lada kilong suitable yaki, but long applicable haka case jong di rural areas provided mengingi dan laka jong authority, but ngila constitute ru yang bakum getak authority, nak benda ke building permission. Hendrai benda apa jong kini ki bylaws sembuh space nak benda ke bakum getak authority. Kita jong ke district council kami make tang haka definition. Kebomot ba kini gi areas apa aja ki ADC nai mundan man issue building permission kemudah kan dan authority nama ka kapan tang kini 1,000 square feet and above but iki government land what about kini jaka ke bala hap chabar jong kata bre ya ki ba ka bylaws 2021 ka klaim kini ai ba manu-manu authority anda ke ka Shillong clear kan lada piong ban ai building permission no ka district council I bet yaki area di bahap apa ke area jumi. Simple. Secondly, lada piong ban I building permission mangi, I lat bet yaka district council bahkan implement lagi jom di building bylaws. Juk ke building bylaws kan long applicable haki nong kendong. Dengan ni kau ni nak kalian jom ki 8 bat nong kendong hingin nong pedang ni.